Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe, muryango mugari wa TV Duniani Kote, twongeye kwifuriza kongera kumererwa neza, tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ni byinshi cyane biba bikomeje kugenda bivugwa, ndetse kandi ni byinshi biba bikomeje kugenda bigarukaho ku isi muri rusange, aho twibanda cyane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ariko cyane twebwe tukibanda mu gihugu cy'u Burundi, tukibanda ku butaka bwa Kongo, tukababwira uko situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzamba, ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura muri rusange. Ni byinshi rero turi kugenda tugarukaho, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa muri rusange, ariko ishyaka rya CNDD-FDD ibyaryo bikomeje kugenda biba agatereranzamba ka nyina wa Nzamba, mwene Nzamba, Perezida Evariste Ndayishimiye agahinda ndetse kandi n'umubabaro bikomeje kugenda bimushengura. Nk'ubu turi kuvugana biravugwa, ndetse kandi biremezwa yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu cy'u Burundi. Ese impamvu atari mu gihugu cy'u Burundi biraterwa n'iki? Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe mu bayobozi batandukanye mu ishyaka rya CNDD-FDD bakomeje kugenda bamushinza ibikorwa byinshi bitandukanye, birimo kwikunda n'ibindi bifitanye isano n'ibyo. Byose tubibuze kwinjiramo tukamenya uko situation ihagaze. Nyamuneka rero turaza kugaruka kuri situation y'igisirikare cya FDNB, tubabwire FDNB ikomeje gutesekera muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi y'Iminembwe, tubadondoshe tubabwire uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi itandukanye yo muri za Bukavu, za Kamanyora, tubabwire FDLR ndetse n'abasirikare b'aba FRDC utibagiye ba FDNB bafatiwe hariya za Kamanyora n'abafatiwe mu Mosho. Tuze kumenya ese niki kihishe nyuma yo kuba aba FDLR cyangwa se abasirikare ba FARDC muri rusange bakomeje kugenda bafatwa n'abasirikare b'Abarundi. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi cyo kiri kuvuga yuko mu gihe gitoya ngo kiri buze kubohoza icyitwa Bukavu. Benshi bavuga bati ni nk'inzozi umwana yarose yabyuka agasanga zikigeze zibamo, bati ni nko kurota upfumbase intare wabyuka ugasanga upfumbase igipupe. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Turaza kwinjira kandi mu misozi itandukanye ya hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, tubabwire uko situation ihagaze mu bice FRDC iherereyemo, tubihuze no kuba imikoranire hagati ya FRDC na FDNB ikomeje kugenda bigura intege nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukubitirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, gikomeje bakomeje kukirahira aho binikaga nyamuneka muri rusange. Ni mu gihe kandi byose tubyinjiramo tubihuza n'icyitwa imikwabu ikomeje gukorwa muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane ahitwa za Rushuru, Kagera ndetse n'ahitwa rwose za Kinyamboho. Icyitwa ngo imikwabu yo irakomeje muri teritwari ya Rushuru, utibagiye mu kiwanja cya Rushuru. Tubabwire uko situation ihagaze. Turinjira muri Kivu y'Amajyaruguru mu misozi y'Warikare, tubadondoshe tubabwire deployment zikomeje kugenda zikorwa na FRDC ndetse kandi n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Tubihuze tumenye uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi gatoya ahitwa za Ruyigi, ngo abanyamurenge bakomeje kugenda bahura n'akaga ndetse n'ibibazo bikomeye. Uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yahumukiye kandi yahugukiye kubabaza ndetse kandi no guhamukira abanyamurenge. Ese ibintu biraza guhira Perezida Evariste Ndayishimiye? Byose nibyo twiteze kugira ngo tuze kureba iherezo ryabyo. Ni mu gihe kandi MRDP twirwaneho ndetse kandi na M23 bo bavuga ko batari buze gukomeza kumvira ndetse kandi no gukomeza kurebera ibiri gukorerwa abanyamurenge mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi icyitwa abanyamurenge bari kubita ngo ni ibyitso cyangwa se ngo ni abafatanyabikorwa b'icyitwa M23 n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda burangwamo n'icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko ishingiye cyane ngo cyitwa umututsi, cyitwa umuhutu mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'icyitwa umutwa. Nyamuneka ngo ni ibintu ngo bifite n'ubihagarariye muri guverinoma. Ibi bintu rero benshi bavuze bati Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaragara mu isi iri analog, ntabwo afite guhinduka. Ibi rero izi mpinduka Perezida Evariste Ndayishimiye atagaragaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi biravugwa ndetse kandi biremezwa bishingiye ku bimenyetso y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye bitari buze kumworohera, kuko nk'ubu ngubu icyitwa societe civile
zahumukiye cyangwa se ziri kugaragaza yuko zidashaka gukomeza gukorana n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se kuyoborwa n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arangwaho n'ibikorwa byinshi bitandukanye byivanzemo ivanguramoko ndetse kandi n'ivanguraturere no gukora n'icyitwa umutwe wa FDLR. Bakomeje kumushinja yuko ngo inyungu ziba muri uno mutwe ziza zishyigikira iterambere rye ndetse n'abaturage n'abafite n'inshuti ze z'akadasohoka cyangwa imiryango ye, ariko nyamuneka ngo ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD cyangwa ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB nta kintu bari kubona cyangwa se nta kintu bafataho di. Nyuma y'uko rero abadede bagenzi be bavuga bati FDL nta kintu dufataho, reka twebwe none tuze tumwereka yuko dushoboye kandi icyo dushoboye turi buze kumwihaniza mu buryo budasanzwe cyangwa se budasubirwaho. Birashya byerekeza hehe? Birashya byerekeza ko bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bashinjwa ngo kugomorora bamwe mu badede. Nyamuneka badede ngo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bikanashinzwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB ngo yuko bari gutegura umugambi simusiga, umugambi karabutaka wo guhirika ku butegetsi witwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma yuko hagati muri ano mezi abiri ukwezi kwa cumi na kumwe ndetse kandi muri uno mwaka ngo icyitwa kudeta ku ruhande rwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ni ikintu yagiye aburizamo cyangwa se azimirizamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi akavuga yuko ibi byose byagiye biterwa ngo n'uruhande rw'igisirikare cye cya FDNB. ngo bamwe mu basirikare ba FDNB ngo bashyigikiye cyangwa se bahagaze ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, ngo ariko benshi bakagaragaza yuko badahagaze ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD. Iki ni ikibazo rero ubona yuko kiri buze kuba ihurizo, ni n'ikibazo kandi uri buze kubona yuko kiri buze kuba ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda gihangayikisha buri muntu wese ukomeje kurebesha amaso ibikomeje kubera mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga bati ibi bintu bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ukomeje kwibaza bati se rero ibi bintu iherezo ryabyo riraza kuba irihe? Ni mu gihe kandi abaturage batuye ahitwa za Kirundo, abaturage batuye ahitwa za Ruyigi, ahitwa mu misozi ya za Makamba, za Rumonge hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, abenshi muri bo bakomeje gushinjwa ngo gukorana n'umwanzi ngo ari we Red Tabara ndetse kandi n'abafitanye uruhare n'imikoranire ya hafi n'umutwe wa Red Tabara usanzwe uzwi urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bivuga yuko biri buze guteza ikibazo gikomeye cyane ndetse kandi n'ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi, nubwo zimwe mu nkuru mpamo zishingiye ko Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yakurwa ku butegetsi umunsi umwe cyangwa se uwundi komeza kugenda tuzigarukaho, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we avuga yuko benshi mu bashaka kumukura ku butegetsi cyangwa se mu bugaragaza yuko we adakora neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, avuga yuko ngo ibi byose biri guterwa n'ubugambanyi bwa bamwe mu bantu ngo bihindura abadede cyangwa se ngo we yagize abadede ngo ariko bagasubira inyuma ngo bagakora umugambi wo kumugambanira, ngaho we abyita nk'uburyo ngo zimwe ngo ushobora kuba ufite ngo inshuti cyangwa se avuga yuko ngo zimwe mu ntumwa za Yesu, nyamuneka we niko abyandika ndetse kandi akabitangaza ngo zigize kugambanira ngo Yesu nk'uko babitangaza Yesu. Nyamuneka ubwabazi bya Yesu muransobanura neza, ngo akavuga ko ngo we abifata nk'icyo kimenyetso gikomeye ndetse kandi ngo akavuga yuko ngo kwanga uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo bimeze nko kwanga Imana, kuko ngo uyu ngo ari umukozi w'Imana nk'uko bishingiye ku makuru mpamo akomeje kugenda atangazwa na bamwe mu bantu babarizwa hafi y'uno mugabo, kuko nagiye numva icyitwa ama voice note noherejwe na bamwe mu bantu baganiriye n'uno mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye, bavuga ko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye yihanangirije bamwe mu badede bagaragaza yuko batamushyigikiye cyangwa badashaka gukorana nawe, abibutsa yuko ngo ikigiye kubaho ari akaga gakomeye ngo kuko kwanga uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo bingana no kwanga Imana, kuko ngo uyu nguyu ari umukozi w'Imana ngo yashyizweho mu gihugu cy'u Burundi ngo mu rwego rwo gutabara abaturage ndetse kandi ngo abibutse yuko ngo Imana ari igitangaza ngibaho kandi ikabera hose ngo igategeka bose. Nyamuneka ndaza kubumvisha ama voice note abantu muri groupe yanjye, utari muri groupe yanjye andika 078 58 72 ayo ma voice note ya Perezida Evariste Ndayishimiye ari kuganira n'umwe mu nshuti ze yanyohereje aze kukugeraho ndetse n'amavideo mamo kubiri kubera mu gihugu cy'u Burundi bikomeze kugenda bikugeraho.
mwereka amafoto n'amavideo ateye agahinda yamwe mu baturage b'Abanyamurenge bakomeje gupakirwa mu modoka n'ibitoke bajyanwa rwose mu bice bya Rumonge muri ya gereza, bikanavuga yuko abenshi muri bo bari kugezwa muri gereza ya Rumonge bakicishwa inzara ndetse kandi bagakorerwa ibikorwa by'inyamaswa. Ibingibi bikomeje kugenda byamagirwa kure n'abantu bari kurebesha amaso. Ariko nanone hakaba hari ayandi makuru avuga ko Burundi induru ni nyinshi cyane ku ruhande rw'abaturage bavuka za Rumonge, induru ni nyinshi ku ruhande rw'abaturage bavuka Imakamba mu nkengero zihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abaturage batuye Rumonge ndetse kandi n'abatuye za Makamba n'abatuye mu mujyi wa Bujumbura bari gushinzwe gukorana bya hafi n'icyitwa M23 ndetse kandi n'icyitwa Red Tabara. Ni igihugu cy'u Burundi rero, ni igihugu cy'u Burundi imbonerakure zikomeje kwirara mu baturage zigakora ibisa nk'ihohoterwa nyamuneka. Ibi rero biraza kurangira gute ko uko umunsi ugenda uzahaza undi ariko bifata ishusho yihariye kandi ishusho yihariye cyane iri kubangamira cyane societe civile y'igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuga kiti twebwe ibintu ntago turi buze kubyihanganira, nubwo abaturage benshi bakomeje gutabwa muri yombi abandi bagahanwa uko umunsi ugenda uzaza undi, batari ko ikigenderwaho n'ingengabitekerezo y'ivanguramoko ikomeje kugenda iyogoza igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi turi buze kwikoza kuri situation idasanzwe. Ishyaka rya CNDD-FDD rero aka kanya turi kuvugana, ishyaka rya CNDD-FDD hari abanyepolitike bayoboye intara zigera muri 2 bamaze gutabwa muri yombi. Turi buze kugarukaho tuze kumenya n'icyatumye aba banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi batabwa muri yombi. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera ndetse kandi bikomeje no kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi muri bwebwe rero tukibaza tutise ibi bibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi biri buze kurangira gute, iherezo ryabyo nirihe, bigashoberana cyane uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku zindi situation zidasanzwe ku ruhande rw'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi nyuma yuko Evariste Ndayishimiye afata umwanzuro wo gufunga bamwe mu banyepolitike batandukanye, nabo turi buze kugarukaho ndetse n'abashinzwe inzego z'umutekano. Abaturage bakomeje kugenda bamaganira kure ibi byemezo bikomeje kugenda bifatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko Colonel Bofondore Yaho wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi atawe muri yombi agasimburwa n'uwitwa Jean Bosco Niyonsenga. Uyu nguyu akaba afite ipeti rya Liyetona. Benshi mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kuvuga bati twebwe ntago Ndore Yaho niba koko ibyo bikorwa byo kuba yaracuruje ikahwa ayohereza mu gihugu cy'u Rwanda akaba yarashakaga amafaranga ndetse kandi bikavuga yuko uyu Colonel Ndore Yaho yari afite icyitwa imfubyi arera mu gihugu cy'u Burundi zaryaga kuri ayo mafaranga. Niba n'ibyo bicuruzwa bicuruzaga abyohereza mu gihugu cy'u Rwanda ntago yagakwiye kuba abizira. Ibi rero Perezida Evariste Ndayishimiye ntabikozwe wasimbuye Colonel Ndore Yaho uyu witwa Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga. Nyamuneka Jean Bosco Niyonsenga, urwego rw'ubutasi CNR rw'igihugu cy'u Burundi rwamaze gutangaza yuko uyu mugabo nawe amakuru y'ubutasi yamaze kuvugwa ndetse kandi yamaze kujya ahagaragara, nuko nawe ngafite uruhare mu kwifatanya n'icyitwa Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi mu bice byinshi bitandukanye, uru rwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'u Burundi rukomeje kugenda rufata abantu benshi cyane. Abenshi muri bo rero biravuga yuko hashingirwa ku gukurura amakuru ashingiye kuri za mudasobwa zabo bakoresha, imbuga nkoranyambaga bakoresha, amatelefoni yabo bakoresha, hagasangwa hari bimwe mu bikorwa bitandukanye by'ihererekanya amakuru cyane ku bijyanye n'ibyo ishyaka rya CNDD-FDD n'iby'igisirikare cya FDNB n'izindi nzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi bategura, biri gutangazwa ndetse kandi biri gushyirwa hanze na bano benshi bakomeje gutabwa muri yombi. Ariko ibi nubwo bikomeje kugenda biba, abaturage mu gihugu cy'u Burundi abenshi muri bo bakomeje kuvuga yuko bababajwe bikomeye cyane no kuba
no kuba ngo abanyamurenge bari guhungira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abenshi muri bo bari kugira gutya bakicwa, abandi bagafungwa, bakanafungwa namwe mu Barundi babacumbikira mu buryo ngo butemewe. Biravuga yuko rero ibi bintu bikomeje kugenda biteza akaga ndetse kandi bikaba n'ikibazo ku rwego ruri hejuru, ndetse kandi ukabona yuko ibi byose nibikomeje kugenda bizambazama mu gihugu cy'u Burundi biraza guteza ihurizo ku rwego rudasanzwe. Kwikubitira rero nyuma yuko n'ubundi butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bukomeje kwikanga icyitwa Red Tabara, biravuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ubu uduce twinshi cyane cyane iriya misozi y'Irumonge, nyuma yo gutabwa muri yombi ko abaturage benshi mu ntara ya Rumonge, mu bice bya Makamba, mu misozi ya za Kinyinja, mu misozi ya za Ruyigi, Cankuzo, muri Muyinga, Kirundo, za Ngozi, za Cibitoke hariya mu Bujumbura ndetse za Bubanza, biravugwa yuko deployment karabutaka ku ruhande rw'imbonerakure ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB zikomeje kugenda ziyongera. Ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kwikanga icyitwa umutekano mukeya, ndetse kandi bikavuga yuko uko umunsi ugenda uzaza undi ibi byose bikomeje kugenda bigaragarwaho n'uruhande rw'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi zikomeje kwikanga yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bishobora kuba byazamba, ndetse kandi ibintu bishobora kuba byakomera cyane ukurikije buryo ki situation ihagaze muri rusange. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru ku bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biri kuvugwa, ndetse kandi biri kwemezwa yuko amakuru ashingiye ku bikorwa byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru angeze aka kanya, biravugwa yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa byo ku ruhande rw'abafatanyabikorwa ba leta y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane abafite uruhare mu bikorwa bitandukanye, bagira inyungu zikomeye cyane ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi, cyane bivuga yuko nyuma yuko FDLR igize uruhare mu gufatanya cyane na leta y'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko rero nubwo hari ubufatanye hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi na leta y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ni FDLR ngikomeje guteza inkeke ku rwego ruri hejuru, kuko nk'ubu biravuga yuko hari n'inama iri gutegurwa mu gihugu cy'u Burundi igiye kwiga ku kureba hamwe buryo ki niba FDLR yakomeza gushyigikirwa na leta y'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se imikoranire hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse ni FDLR yahagarara, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa. Ubona yuko ibintu byakomenetse kandi bikomeje kugenda biba ihurizo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni igihugu cy'u Burundi rero aka kanya kirimo ihurizo ridasanzwe, ngira ngo amakuru yo turi kugenda tuyacamo, ngira ngo ababyumva neza murumva ko no kwibata ariho utujojoba, ariko aya makuru muba mugomba kuyagezwaho mu budasa kandi bwimbitse kandi bweruye. Ari nayo mpamvu ngusaba ni wowe utarakora subscribe, utarakora like, share, comment, aho bigenda neza naho bitagenda neza ukatubwira uri guhomba. Biravuga yuko rero uwitwa generali rwose Prime Niyongabo, uyu nguyu rwose umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, biravuga yuko atari kumvikana cyane na bamwe mu basirikare boherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Biraterwa nuko zimwe mu ngingo nyinshi bamwe mu basirikare boherejwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingingo nyinshi zikomeje kugenda zigaragara. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bamwe mu basirikare boherejwe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo hari amafaranga bari bemerewe kuzakirwa ku makonti y'imiryango yabo akazabafasha, ndetse kandi aya mafaranga akazagira uruhare mu gufasha imiryango ya bano mu basirikare boherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko ngo bikaba bisa neza na misiyo z'abasirikare b'Abarundi bagiye bahabwa berekezo za Somalia no mu bindi bihugu bitandukanye, bazaho kugira ngo bahabwe indishyi y'akababaro ku bapfushije, bazeho kugira ngo bahabwe indishyi y'akababaro ku bapfushije, ngo ahubwo bikagaragara yuko uruhare rwa leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi ngo ahubwo rwagiye rugaragara yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda igaragaza yuko rwose idashaka na gatoya umusirikare n'umwe uvuga yuko hari amafaranga leta y'igihugu cy'u Burundi mugomba. Ibi kandi bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi, bikanatangaza abantu benshi bibaza bati se leta y'igihugu cy'u Burundi nibikomeza gutya iherezo ryayo rizabirihe. Ibi rero ni ibibazo ubona yuko bikomeje kugenda bizambaza amanitse kandi bikomeje no kugenda biba ikibazo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Leta y'igihugu cy'u Burundi rero abaturage bayo barayishinza yuko bamwe mu basirikare boherejwe hariya kuri buriya butaka abapfuye imiryango
yabo iracyabaza indishyi y'akababaro, ndetse kandi bikavuga yuko na bamwe mu boherejwe bavuga yuko bazajya bahambwa agahimbazamusyi bategereje amaso agahera mu kirere. Ibyo rero ni ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ubona yuko nibikomeza kugenda byiganza cyane, ndetse kandi abaturage bakomeza kugenda babigaragaza nk'ibibazo bikomeye bizateza ikibazo ku rwego rudasanzwe ndetse kandi ku rwego ruri hejuru. Ni ibibazo rero mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda byiyongera. Ubwo ni situation ku ruhande rw'abasirikare boherejwe kuri buriya butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bemerewe indishyi y'akababaro agahimbazamusyi, bakaba barategereza amaso agahera mu kirere. Ni ibibazo byinshi bitandukanye bishingiye ku mutekano, politike na diplomasi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ishyaka rya CNDD-FDD ibibazo byabyo ryo rikomeje kugenda byongera. Muri rusange urabona yuko igihugu cy'u Burundi cyugarijwe kandi gikomerewe, ndetse kandi ukabona yuko nibikomeza bizateza ikibazo ku rwego ruri hejuru. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha. Amakuru adasanzwe turaza kugaruka ku busesenguzi budasanzwe mu makuru tuze kugarukaho, tuze kubabwira ishyaka rya CNDD-FDD biri kuvuga yuko hari bamwe mu banyepolitike batawe muri yombi, ndetse kandi abandi bagakurwa ku butegetsi. Tuze kumenya ese niki kibyihishe inyuma, ese biri guterwa n'iki ko ibibazo bikomeje kugenda byongera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane.